ushia na de woman aye oh me nua te say ayo na bokọ de adwuma te say ye di adwuma mu komo but ufiri akọ a wanya wadanfo ano na ese ni pansha de we nso ye mfa danfo kwa enti so hwe sini adwuma na ewo mu na de amana kofom a nipa bebere nim tama decoders no first ni use TV po na wo pese wo hwe sini a age so de kofa si ukoto CD say America film say hwan film no age so de ko she decode CD room ana ewiase dane na decoders start say eba ebi ekoye nkura ase ebi nam nkran ebi nam kuma ase but na kesi producers ni timi ni omo kasa omo kofa ba no because decoders ni bo ultimate the pen drive ehim se pen drive timi ba na to the pen drive shim ni timi yisini ewo TV ni so dia ne hia ma se ye CD room bi ehim se be ya nya fina obi di ni decoder aba no obi tutu yellow no asada akọhye deck to no pese okọhwe decoder asa ko tutu yellow no asada be sha se dwuma na ye bebre obi okwa ne nana ne be ye ma no onima de krokra tinan kan nye ba akopɛ na yetena asia decoders ni yese eba efre be gi Ghana nyina ba so wie no mistake ye mi an kasa sinifo sa ye ne se ye ni hu se yesi ni ye twa ne dada ye dada no yen san fan koma TV fo ne anyiska ti show ye de akoma TV stations ni ya ne massage jiska enti sisi asa memetua na manage sini ho a wo na hu se yesi ni dada but obi on header enti efre decoder na de ba no mia so a wutimi nya America from hwe ukomia baabi a obetuma nya Nigeria for sini ahwe umia baabi a wutimi nya Ghana movie hwe nti direct na isi odada no atama koto bolem okay because see we no etimi ye we nti ye ni ba ye ho so no decoder no cover we no me say ya amoa ye ho odo ti se coronavirus no ye to na be che ye enti producer bi wo ma wo sini ma akoma akọ 5 besina me no kase movie ni dada mu sisi o aboka more than be $50,000 obi kwa de $100,000 okofesi ka won fan asada cost business enu na ma adwuma no akofom na Ghana yense ni baabi e premier sini onim sa ro hosime wo mse cinema se wo Ghana nyina na alata fo na abegigi ho te bo ma wutimi koso ko premier movie o se 50-50 okay ti me makobo ka more than $10,000 o se woni me be premier wo ho a 50-50 wo ye serious etika wo boy nyina no asa no ache wono ne na mpam ne nsampam onti on na ma producers be bra say onkoye adwuma ma obi nni okay ana akoba say ye na ye artist no sebi ye de say adwuma na boye dua cause obi o ma we businessman no buy no ono no ni business a wo ye dada nti say sini akofoma oton phones obeto aso okay say we no ye we no ye na won kofo bo so ye producer o mo sika be she man no ma ye mre okay because ono so na apart from sini adwuma no pe ana no ye de oye 2 enuma na be sa crash dum so tama na adwuma ne be ye we no e be start asesa na ni o ye sa be start shia dum so no ti nipa no to sini no de kofi a onya be bia hwe ti omo so ye customers na omo start se no mo to ye ho adwuma no omo so ye se o ye tokra ye nya light hwe ye tokra ana omo sa the same time na mo ase ye hye yo ana kajetia e ba se ye move kajetia ne ye bubu no asasi kajetia fo nti se bio ye krom fo nkrom ketwa ne ba so me pesi di sato a omo ba bia ye move ya akọ enu ni sinifo nyina ye problem break ye kra right na